Kia ora te iwi haere ake nei I te Karere. Kei te tuano te hui mātauranga iwi take o te ao ki tāma ki makaurau, whai muri ho I te rua takau tau I tana tūnga whakamutunga ki roto o Aotearoa nei. I whakakao atu te hākerekere ki runga I te rere marae I ngā rā tata nei ki te whakamānoa I a Ricky-Lee Mitai I te rā I hurai na mai ai tāna kohatu whakamaumahara. No te ata nei, hiki nā ke ai te Rāhui kua whitu rā nei e takoto ana ki runga I te ara hīkoi ka whakawhiti I te maunga o Tongariro. Ka tie te iwi o tira kei ngā rāta whakamaru o te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki te Karere I tēnei rā e whakapāho atu nei ki o koutou I tēnei o ngā hui mātauranga nuitai ore mā ngā iwi take puta noa I te ao. Anei e tū nei I te tapawhā o Aotea I tāma ki makaurau. Hoi anō hei timatanga kōrero mātātou. Kua kotahi tau te iwi o te whakatōhea e rongo ana I te mamai, e rongo ana I te ongeonge, e rongo ana I te pōuri. I te tamōtanga o tētahi o ngā toa haka I wainganui a rātou ara o Ricky-Lee Mitai. Kua kotahi tau I e ngaro ane I a rātou. No ngā rā tata nei, ka whakakao rātou I a rātou anō, ngā uri o te whakatōhea, ki te whakamānawa I aia o tira ki te hura I tana kohatu whakamaumahara. Kia tahuri ake tātou. Pari atu nei ko tai tangata. Ki te whakamānawa atu I te tokatu moana o te whakatōhea. E maru ana te marae. E maru ana te marae I te tangata, e maru ana te marae I horahia te aroha. Ko te tauraroto I wainganui I ngā whānau I ngā tāngata. Ko te aroha mauroa o ngā hoa. I kite anei I te rānei. He tau ni horoa te tau, I rongo rā te iwi I te tamonga o Ricky-Lee Mitai. He kōhao nui, kua mahue. Hoi anō ko te purupuru I ngā puta kia pakari anō. Koerea te mahi miroto I te tau kua taha. Tēnei mea te hangaruatanga. Ara ia kai te ngau kino hia tonutia a hau e te rongo te mate. Nā te mea I wawe tana rerenga ki Hawaii. Enari e hari kua ana te kite I tana tohu maumaharatanga I tēnei rā. E tū nei, e maharatia nei ia I roto I nā rautau kai mua I te aroaro. He tānga manawa te hura ke I te kohatu whakamahara I a Ricky. He mea hura ke e wana pēpē tonu. He moko puna ngā te whakatohea. He kohatu humari he kohatu tohe rauariki. Pērā I a tāpuni e ora ana. He tohu pai aha koa ka haere atu mātau ki ngā wāhi ke, ka hoki mai, ka kite I ona aroha ki te iwi. E rua ngā kupu I raro rā o te tohe toa ko ia tēnā. Ko te tohe rauariki ko ia tēnā. Tohe niho rautia taku ora, tohe niho rautia taku mate, ko tāpuni tērā. Nā reira, koera te ara e whai ana a mātau, aha koa ko ngara ia a tinana mai. Ko tōna mene kai te kōrero tonuhia, ko tōna rongo mai whiti, kai te maharahia. Poia te tahi o ngā pautoko manoa o tō tātou iwi. E kaha pupuri nei tō tātou mana, mā tātou katoa, he tangata hātikehi. Ka ki te whakakata tangata. Me tana harikoa I ngā wā katoa, he kaha tōtō mai te whānau I runga I ngā āhuatanga o te kotahitanga, te aroha. Me te whakapono ki tō tātou hāhi ki ngā āhuatanga
e hāngai pū ki tō tātou iwi a te whakatohia. He nanakia no mātau i te whare wānanga. He tangata harikua ki ana tini hoa, nona i te whare wānanga, nona i te kura. No reira, koina te Ricky-Lee maharatia nei, ko tana kanohi, kai roto i aku mahara, ko te nui o tana mene me te rongo i te mahana o tana wairua. E hoa, ko tahi tau ko hipa, kai te rongo ka pērā i nāpō i mate te tangata. I mate tēnei tuakana o mātou, tēnei manu kura tahi, tēnei manu kura, tēnei pāpā, tēnei tamaiti, tēnei hoarangatira, tēnei taonga ko ngaro atu. Ko eke mātou kai runga i aia, ki te whakanui ai anō, kai raro i tēnei maumahara, tēnei kohatu, kia pupuri o nā ahuatanga katoa. He mahara ka mau tonu, haere nei te wā, Wikitoria Day, Pūkaia. Kare kore tangi mō tea tonu te ngākau ki tērā o ngā toki o te ao kapahaka, toki o te ao mātauranga, toki o te ao o tōna pākārito, anei kua riro atu nei. Hai anora, he toki mātauranga hoki a Ricky-Lee Mitai, kia hono i tērā kōrero mōna ki tēnei o ngā hui, anei a te karere i tēnei rānei a whakapāho atu nei ki a koutou. Nō reira, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero, kāre he hui nui atu i tēnei puta no i te ao, manga iwi take, hei ata whiri i ngā kaupapa mātauranga o te wā. O tira, neke no atu i tērā, kaupapa tōranga pū, aha rānei, hāngai pūana ki a tātou ngā iwi take o te ao whānui. Koenei hoki te tau rua te kau i te tūnga whakamutunga ki roto o Aotearoa nei, nō reira he hui whakamiharo tēnei. Ka mutu, i Wānganui te marea nei a mārena mane, i te roanga o tēnei rā tuatahi nei, e āta whakarongo ana ki ngā pou o te mātauranga, ki ngā mātanga o te mātauranga. No tēnā pito o te ao whānui, e whakatakoto ana i wā rātou kōrero, e whakapuaki ana i o rātou whakaaro. Kia tahuri ake tātou. Ka tuku atu ko ngā karanga, ka whakahokia mai ko roimata, ko mā nako, mai ngā iwi take. Mana nui, tapu nui, kua tau nei ki runga ki a Ngāti Whātua me te iwi Māori. Kei te tangi pai ngā tupuna. And not because we have suffered every indignity known to the oppressor. They cry because we have survived it. They cry because we are still alive. He hui, tino aroha tēnei. Ka rongo i ngā ohaki o ngā tupuna, kua rongo i ngā mō tea, kua rongo anō hoki i o rātou tōmina mō ngā rā kai mui te aroaro o ngā iwi take o te ao. I tēnei wāna te korenga o ngā poari kura e hia tiana kia mana ai te tirisi e raruana te angi tū o te mātauranga Māori. Despite what's going on in Parliament, we stand for Māori being Māori, and we stand for traditional Māori knowledge to always be Māori and the Olelo Māori to always be Olelo Māori. So we wanted to send that message on to all of Aotearoa that we stand with you. Anā he hikoi I Wānganui te taone o Tāmaki Makaurau, tata ki te whā mano ngā tāngata iwi take huri noa I te ao, kua tai mai ki Aotearoa. I kua uki, kua ko, awau kai hulu, Nui ko ua loha no kia mau hanana no ka mea. He koi no ko mako mau la hui. He la hui Hawaii, he la hui o iwi. Pona mako e holo mua, ai ka ike ana, I ka ola o ka olelo, o nā iwi. Nui ko uha oli, nui ko ua loho, nui ko uha haa.
It's like a culture shock to us, seeing all the culture, different parts of the world. It's because back at home in Canada, usually we're the culture, we're the locals, and getting to experience being a tourist is one of the awesomest feelings. And knowing what Aotearoa is going through, or the Maori people are going through right now, we wanted to show support, and also we want to learn because you guys have been such a inspiration to us for our revitalization of language and decolonization. I can feel the waiora, I can feel the tupuna of all of our ancestors, of all of the many nations from all 4 directions of the world, and it's just a blessed opportunity to be here, and just super thankful. E tū pakari ana a Phil Beaumont rawa ko Vivian a Youngman, hei pautoko manawa mō WIPCE, e kawe whānui ana I tōna kaupapa me tōna taonga tuku iho ki te ao. It's been yage malehira Lakwaga ala Helen Malelusha. It's It was nice to be here among all these people, indigenous people. So that's what I spoke earlier in the morning. I speak for indigenous people around the world. He was coordinator and I was co-chair. So we hosted a conference, and we serve on the WIPCE International Committee, and so we get to go to most of the conferences. I te rangi nei ko ngā kaupapa ka wānanga tia ki WIPCE ko ngā pūnaha o ngā mātauranga take, te pūtai ao me te hangarau hoki. Mārena mane, te karere. Wai nō rei te iwi, kua tino wai mare rawa atu tātou I tēnei rā I te tainga mai o te toihau taki rua o tēnei hui nui o te hui mātauranga mā ngā iwi take o te ao ahorangi meihana jury taku tuakana hara mai, whakapiri mai, whakapiri mai. Kei te pēhea koe? Kei te pai, Scotty. Kei te mihi atu rā hoki ki ngā iwi katoa kua tatu mai runga I tēnei kaupapa nui whakaharahara. Me te toko maha. Nā, ka tai mai au I kō tatākene, ka kite au I te tokomaha o ngā tāngata, kua tai mai I tēnā pito o te ao, I tēnā pito o te ao, ki tēnei o ngā hui, me te mōhio iho, rua te kautau, I te tūnga whakamutunga mai o tēnei hui ki roto o Aotearoa nei, ki o whakaaro I roto I ngā tau rua te kau nei, hea ngā rerekētanga I te ao mātauranga I te hui, e rua te kautau ki muri, ki tēnei hui anei e tūnei I tēnei tau ki Aotearoa. Tētahi panonitanga me kira e hoa, ko te huringa o te mātauranga I roto I ngā whare wānanga, koina pēr tētahi wahanga I kaha wawatatia, e te hunga I hui atu ai I Waikatora I te taurua mano Mārima. Takarawa mai ki tēnei wā, ko ki te atu tātou te iwi Māori me ngā iwi take, ko tino whai mana ngā mātauranga iwi take puta noa te ao. I taua wāra rua te kautau ki muri, he wawata pēr no etahi, kai tūpono ka whakatinana hia e rao ngā wawata. Rua te kautau ki muri nei, kai te kite atu ngā hua o ngā whakaaro, ngā wawata, ngā moimoi ai tērā wā. Hea ngā kaupapa nui e wānanga hia I roto I tēnei hui I tēnei tau. Ko aua kaupapa anō rā I wānanga hia I te taurua mano Mārima, kua rereke rānei ngā kaupapa ki tēnei o ngā hui I tēnei tau nei. O me ki penei au e hoa kua huri te tai. I roto I ngā tautata nei me kira, ko ngā momo kāwanatanga o te ao I tēnei wā, e whai haere nei ki te pēhi I te mana motu hake I te tino rangatiratanga o ngā iwi take. Koina tētahi tino wero mō ngā iwi take e tēnei wā, ke kore ai riro ma te waha o te kāwanatanga o tēnā iwi, o tēnā whenua, te pēhitanga I te mana motu hake I te tino rangatiratanga. Koina tētahi wahanga. Engari I tēnei hui, kai te tino aro atu te mikira, te whakaaro rangatira ki te whakakotahi I ngā reo kuhua o ngā iwi take. I roto I te tūmana ko ka tae tātou. Ka tae tātou te whakatū o tātou ake pūnaha, me ki pēnei au pūnaha ohanga, pūnaha hauora, pūnaha mātauranga, kia kore ai riro, ma te kāwanatanga kē rā mahi e kawe, ke kore ai hoki e tae te kāwanatanga te tohutohu ki ngā iwi take me pewhia. Koe e tahi o ngā tino pou o te mātauranga, no iwi ke, kua tai mai ki tēnei o ngā hui, heha a rātou kaupapa, hei ata whakatakato mā rātou ki tēnei o ngā hui. O me mehi ka tika kia noinoi, whaia noinoi, me ki pērā au, kai te mohi o te iwi katoa ki aia, I hoki mai Hawaii,
i tēnei tau. Mai rā no tērā o ngā maraikura, kua whakapau kaha ki te mana ki te tia ki tēnei kaupapa. Mai korea ki tēnei kaupapa WIPCE nei, ko kore kitea pe etahi o ngā tino hua kua puta mai ngā tau, tētahi o ngā tino hua nā noi tonu, te kākono i whakatupu i roto i ngā tau kimuri, ko te whakokotahi i ngā iwi takateko o te ao whānui, i te mea, ko tai katoa mai ngā iwi i ngā whenua katoa o te ao, me o rātou tirohanga motuhake ki te mātauranga, me ngā whea ko whaiaro i roto i ngā tau. Nō reira, ko te hunga pēnā i a noi, koe pē tētahi, ko whakapau kaha i ngā tau maha ki muri nei takarawa mai ki tēnei wā, ka tika me mihi atu ki ae. E hoa, ko koe te toihau takirua o te kaupapa nei, kāre kore, kua whakapau kaha koutou ko o hoa whakahaere i te hui nei, roto i ngā marama, roto i ngā taupea. Kia tūai tēnei kaupapa i tēnei tau ki roto o Tāmaki, ki roto o Aotearoa. E mihoro ana rānei koe i te tokomaha kua taima i te mei, takutainga mai. Ka muia te takiwā nei e te tini e te mano, ka whakaara ko, wow, kua taima i te ao ki konei ki tēnei hui. He tohu pēr tēnā i te hia matawara o ngā iwi taketake kia tūkotahi ne. He pātata pē ki te whāmano tangata kua tatu mai ki tēnei o ngā hui. Engari kei mahue hoki, skori te mihi, kia Ngāti Whātua rā, kei te pōwhiri i te rātapu, nā rātou i kawe, i te whāmano tangata ki roto i te ao kapuarangira, ki te moana o wai te mata, nā Ngāti Whātua rā ke tērā i kawe, e tikana kia whakamihia rātou, he tauira hoki tērā o te pūmau i te tino rangatiratanga. Ahakoa pē ngā pēhitanga i roto i ngā tau ki muri, ko Ngāti Whātua rā ke pē tētahi tino tauira o te pūmau tonu i te aka matua kaua ki te aka taiapa. Me te whanaketanga, tērā iwi mo te whanaketanga, kāri ko atu pēr i a rātou, whanaketanga āhurea, āohanga, āhatu rānei. E te rangatira, e te ahorangi, e te tuakane mihane ki a koe, e nei kōrero nei, me te ata whakatiaho. I te maramatanga ki runga i etahi o ngā kaupapa ka ata wānanga hia, ka ata kōrero hia i roto i tēnei hui whakahirehira o WIPCE, ka mihi ki a koe, tēnā koe, mihi ana. Wai nora e te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ana, ko tēn huka o Ngāti Maniapoto, me ana hui whawhai i roto i tana whare, tētahi o ngā kaupapa kua noho ki te pori o te ngutu, i te roanga o tēnei tau, kia mautonu mai ki a te karere, e haere ake nei, ko ngā whakamārama mo te rā kaupapa. Kia ora mai anora e te iwi, nau mai hoki mai anō ki tēnei o ngā hui mātauranga nui tai ore mā ngā iwi take o te ao Anei e tūnei ki te tapawhā o Aotea i Tāmaki makaurau. Hoi anō, koe kotahi taupea, ngā hui whawhai a tēn hoka i tōna no whare no hoana ki te pori o te ngutu o tēnā o tātou. I nā rā hoki, ko tētai o enei hui nei i karangahia mā ngā mauhere o mua anake. Engari, kei muri i te awe māpara o tēnei kaupapa he whakatū meketanga. Ara, kua whakamahia enei hui e etahi kia putai he oranga kia rātou he rongoā kia rātou, kia tahuri ake tātou. Pako pai nei ngā karapu whawhai. Etahi ki ngā horo o te hapori, ngā pātiti o muri o te whare. Ki ngā karapu hākinakina anō ki. Hei tā etahi he mahi whakawhanaunga ke tēnei i ngā kengi. Hey, let's have a beautiful day. Hey, all you guys there in the other gangs, I want you guys to talk to the other people in the other clubs, learn about each other. One side of the hall was predominantly black power, and the other side was Mongol mob, and then you had our Hiranta Whānau. Are there tensions? Surprisingly, no. It's not. There's no tension. It's healing, showing society that we can exist in one space together. Without any conflict. Brother Ben. Ko tā te ture waru te kaumātahi he aro ki te meke me te mamau. E kore e aro ki ngā mea pēnei te MMA. These aren't regulated events. I don't think there's any laws being broken. I just think there's an overall concern around what is the level of safety, how are they being organised, who's involved in them. Every person on the fight card has to pass a doctor's check. No one fights without that medical check clearance. They all fight in 16 OZ gloves, unless it's a high-level fight.
Ko tā te ope prihi manaka āta tirohia ngā kaupapa pēnei nei e rātau, kia kite hoki mena he kaupapa e ū ana ki ngā ture. Well, of course, my natural default setting is to make sure that they get themselves in a position where they're regulated, where they are working with government agencies to make sure that they're running compliant and safe events. That is what I would support. Ko tā te aro matawai a te kāwanatanga he tiaho i te rama ki runga i enei pō whawhai. Harata Brown, Te Karere. Koe no rei te iwi e kite ai koutou e mātakitaki ai koutou i te roanga o te pūrongo motuhake a Indira Stewart o te reo tātaku o Aotearoa. Tēnā me haere koutou ki TVNZ+. Ka tiha ki te puko o tika a Māui i Anei, no te ata nei i hikina e te Rāhui. Kua whitu rā e takoto ana ki runga i ngā arahi koe ka whakawhiti i te maunga o Tongariro. He mea whakatū taua Rāhui a whai muri ho i te ahi nui i te rohe tāpui o Tongariro i te wiki nei. No te iwa karaka i te ata nei ka tūwhera no ngā arahi koe katoa, haunga rā ia te ara o manga te popo. E tū tonu ana te Rāhui tuarua, ara ki runga i ngā wāhi i werai i te ahi. Kia tupu anō ai ngā tupu, i reira e tupu ana i mua i te kaitanga ahine mahuika. Nō reire tiwi, kia mautonu mai e whai ake nei a muri ake i te whakatāpoto. Ka te tirohia ake e tātou ko ngā huarere o te wā. Nō reira, kia piri tonu mai, kia te karere. Nō reire te iwi, hoki mai anō ki te karere i tēnei rā, Anei, ngā huarere mo ngā rā kei mua i a tātou. Ka te tiwi ko te karere tēnei e whakapāho atu nei ki o koutou i tēnei hui e karangahia nei ko WIPCE. Nena tata ana koutou ki tāma ki makaurau hara mai ki tēnei hui e hoama. Ho honu te Māori, ho honu te mātauranga i roto i tēnei o ngā hui me te atāhua o te wairua o ngā iwi taketake. Kei konei e wānanga tahi ana. Nō reira, koe tēnei ko te karere i tēnei rā, e mihi ana tēnā koutou katoa tūrou Hawaii. Ko te reo, te take.